Yes, jumpa lagi sama kita malam ini tentunya di channel Sanggar Seni Sauna. I'ma demonstrate how not to care. Life's a movie, so just stop and stare. Oke, malam ini kami live perform di Belang Padang, Banda Aceh, yaitu di acara apa namanya, mie Aceh ya. Ya, makan mie Aceh gratis 1000 porsi ya. Jadi malam ini kami diundang oleh Wali Kota Banda Aceh dalam acara Festival Mie Aceh. Jadi bagi rakan-rakan yang belum pernah ke Banda Aceh, langsung kunjungi ya, nikmati seluruh makanan khas Aceh. Oke, nantikan video kami, pokoknya habis ini kami langsung main. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayr Allah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayr Allah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayr Allah. Nur Muhammad sallallahu, ilaha illallah. Salam alaikum, salam lo susan ke jameduna. Salim salim bakabo mubena
sunat jarang tamu masyarakat mulia Allah mulia warahmanu lampuan mulia rekan suara. Jamun jina, jamun kacangge, masa uroje ada sapura, bandang TV yang hitam putih, jina kahabe batik warna, bandang TV yang hitam putih, jina kahabe bapara bola. Jamun jino, jamun kacangge, masa uroje ada sapura, bandang TV yang hitam putih, jino kahabe batik warna, bandang TV yang hitam putih, jino kahabe bapara bola. Jamun jino, jamun kacangge, masa uroje ada sapura, bandang TV yang hitam putih, jino kahabe batik warna, bandang TV yang hitam putih, jino kahabe bapara bola. Jamun jino, jamun kacangge, masa uroje ada sapura, bandang TV yang hitam putih, jino kahabe batik warna. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah penampilan kita tadi. Insyaallah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pokoknya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dukung terus channel ini. Bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam seniman.